Lam chiam ha mo lungmali pos in nan phut kanin tlai than ha thong hi kulali sikwar ni servi jiang lai thong chim na kan dak thok chang lai mangun trouble ka si da peng a SSC ni bomat khap I biakintal in pakua an rok chin ram min da peng circle pathum horam chung kite pakhat a SSC ral shang ni November ni ruk ni jiang lai swimia lang patni la le khatluk a paltuk na walong in ka dau na voi hi tiang atua I pauzanga bom athak pin a semethal in ka dau na atua chicha a biakin panhi tal in pakua shong al rok tia ko chungmin hasin in thei si ko chungmi pakhat ni chun in le biak in arok mi hi afa ngai ngai ko chungmi nun nak lem mi le tem ha tor mi kong a thong fiang kan hat liao asi phone le internet line athat lo rong a thong fiang kan thei khori lo tia achim chuban tuk thiam in November ni nga jingle swimel lam pakhat le chil thuk a mindat kopi pong hun ha pakhat a SSC ral shang ni ral tuk na kan long in Bonhi tiang bomlung li athapin a seme thazong in dupo in anka tia tol chungni ni anchim tol chungmi pakhat ni November thachung a avoi khatlak bi chunglei in ka dau na antua asi in lo rok mi le hliam ma tor mi anum sho lo khopi leng I minung anum lo nak man a bomathak tia achim Alwan chia October thachung long a SSC ral shang ni min da peng chung a chunglei in ka dau na voisom sari pasarvi atopin a mindat khopi chung in som thum zong SSC ral shang ni an khang hi thakhat chung ka dau na ga CDF min dat ral kapali anun na kaliam tia CDF min dat ni November ni khat a an than Kaphe peng ka dau na ka SSC parvuk an thi liampu mi an tam kong SCDF ni an than magwe ram than membu pengkom na phe peng bongbok khwa lam than le manglei thathankar a aumi SSC ral shang sakhan panhi chu SCDF le tongti khun ha ni voikhat a luhno in an ka dau I mitmu a SSC ral shang parvuk an thi tia ashu chin defense force SCDF ni November ni ruk a an than Kadau nak chu thongni kolali November ni nga jiu swimilam thai khat le minute paruk in thai khat le chiu tiang swimilam chiu chung shong arau I SSC ral shang le ni shamwan in an ka bom ha ruang a an sakhan chu kan la khawlo na in tangti phun tha himte in nu lai kan pil khaw than tia ACDF ni an lak ter Kadau nak chan chung a SSC ral shang le in minung paruk mithu a an thi I Tiampu mi SSC ral shampoo chu nati dil lam punzul in motor le cycle in an kurhati in kan thai pezul in kadau na kafa khawri mi asisa a mizapi ni SSC ral shampoo anum na kunha he ane nak na a umkal loading in ralrin a hair tia asho chin different force ACDF ni chathan a an lang tar chi Phe peng chin kwan ha a rifle zot na akar chin mi minau pan hi annun na kaliam magwe ram than na phe peng in asho chin mi phun ha anum na chin kwan ha a atu kum February thathok in rifle zot na akar I SSC ral shang ni Adil le si ai pur an kamruang a to chung min ha chu rifle zot na a chot mi an tam I to chung mi chin mi nau pan hi annun na kaliam chang tia to chung min ha sin in thai si Tol chungmi pakhat ni kumdanga chun tol chungmi ni padang khopi a se ai an chok ton na in atu kun chu padang khopi a se ai chok ding aum tuk ti lo abik in rifle zot na kong hi pe thai in chok ding aum lo SSC ral shang ni February ma thothok in edin khomi kong a chaklat na an tua se ai pho nak nol an phi khar rifle zot na ruang a tol chungmi pan hi an nun na aliam chang tia achim Rifle zot na ruang a nga phe peng asho chin mi phun ha chung in November ni thum ni a minung pakhat le November ni li ni a minung pakhat ti in minung pan hi an nun na aliam chang tia tol chung mi ni an chim Magwe ram chan nga phe peng in go chi le ta bongbo sasi kanyen ka lai ma thong wasa chin adang khon ha le min nga min thong nga phe peng ramri I chin khon ha a rifle zot na akar I
kumdang bantuk in si ai an chok kholau ruang a to chung mi haran tong thong to chung mi hasin in thai si Sauram Krifabu pakhat ni chinmi Russian hacha a facang tunzan hi som nga anbom na Mizoram ramkul aizol kopi Bethel bapti chatni Mizoram ramkul farpon kwali akyang kapwa chinmi Russia chungkar zathum som ret lengsa a facang tunzan hi som nga anlut na tia thai si Bethel bapti chat I relief committee timlam nak in November ni khat a champhai pengkom farpon khwali akyang kapwa chinmi Russian hacha adi in facang anlut na tia thai si Krifabu I relief committee tangka anhanpin a Krifabu ni anbom chapna I facang tunzan hi som nga anlut na chupin a Russian ha thazang pek nak in chalan phangchi tia thai si farkon khankon le thekte khwa kan bok na facang pin a kan Krifabu in akan shwaitu seyate ni akan zul I thongthachim nak le thazang pek nak zong kan tua tia Bethel bapti chat I relief committee in pangkatlai tu nu ni achim farkon khwa a chinmi Russia chungkar zathum lenga khankon khwa a chungkar bularuk le thekte khwa a chungkar somli ruk an I minung thong hi deng an si Bethel bapti chat I relief committee ni alon chia thong hi kulathum a chinram thantang pen bungkhwa Russia sakhan a voikhat County Kulali April Kachung a Salin Kwa Russia Sakhan a Vokhati in Facang Bok na Andak Pek na Tia Hai Si October Kachung a SCC Kut in Nu Somsari Leng Tham Tong Somni Leng Piamantuar Chiram Tal in Myanmar Ram Hungkip a SCC Ral Shang Li An Kutang Shantai Pupul Karaw Nagrong a October Kachung a Nu Somsari Pakhat Anun na Aliam I Minung somlili ni Fiamhan Tuartia Burmese Women Union BWU ni November ni nga Anthan October Chung I nun nagliam mi thalak a nu somli nga chu chunglai ka daw nga ruang a anun nga aliam hi asi I minung hai sari ni Fiamha Antuar hi thakhat chunga hin nu hai ni tlai in khong thak antong nun nagliam mi ha chu SCCRAL Shang ni chunglai ka daw nga shamngan ka daw nga timchiam mamte in thanon nak ron ka daw nak may thal ka nak lay phum mi bong may khang in thanon nak li klay shem in thanon nak ti bantuk an to mi ruang a si tia BWU ni an lakter nun nak liam mi nun halak ka sagay ram chan in minung kulang nga anital I atam big an si chun rakhay ram kul in minung kulang ni magwe ram chan in minung paruk Mandalay ram chan in minung pali Sharam Kulle Tuneng Tari Ramchan in Minung Pathum Veve Bagu Ramchan Waram Kulle Karan Ramkul Na in Minung Panhi Chiao Kachin Le Chinram in Minung Pakhat Veve Anital Tia Thai Si Nunun Nagliam Mi Chazin Kan Khomi Hi Azalong Mi Media Hali Tual Chong Thong Lang Na Shampin Hasin in Kalak Mi Asi I Ralmun Ram A Atunak in Antam Deu Khau Mi Asi Aluan Chia September Tachunga Chun SCC Ral Shang Kadaw Nagrong a Myanmar Ram Hungkip a Nu Somruk Thum Anun Nak Aliam I Minung Somruk ni Fiaman Tuar Tia BWU ni Chun Anlak Darchi Ram a Gwading Mi Apokhaw Mi Theory Chiu Khachu Mizoram Jombawai Tunhani Anklai India Mizoram Ramkul a Myanmar Ram Lay a Gwadantip Mi Apokhaw Mi Theory Chiu Khachu Mizoram Palik Le Assam Rifle ni November ni ruk jing a antlai kong thai si Mizoram Ramkul Sarchipen kong palik le Assam Rifle Fund ni November ni ruk ni jing swimialam palituk a Saliam kon hunha a pickup motor pakhat an chat I apo khomi theory sarnak I anhan mi gelatin bomb somli riat detonator bomb somkwa pali le confuse panga antlai tia thai si theory pol he tol sungli panhi zong antlai ha I Mizayan City chu anlak tari lau antlai mi theory pol chu Myanmar Ram a Kwading in antimlok mi asi I Sarchipen kom palikhani hi kong he petlai in tatlai nak antua choma liao asi tlaya tong mi minung paghi zong bechay zong a ankalpi ha tia to chung thong zam nak ha ni anlak ter Vice President Tim Nak a Donald J. Trump ni te nga kampu Republican Party in President Hun Donald J. Trump chu atu kum thong hi kulali a tua mi
Avoid somni sari na President team na ka atling sang tia Fox News le Daily where conservative media ni anthan Donald J. Trump ni Democratic Party asimi Vice President Kamala Harris atay a ramkhel lai I adir mulhul lamthan in tombet thar atial tia thai si Ngai peng juma khwa in arak chok ni glusochi an ka na I pathum an chi mai thal zun thum le shyam nam dang al nak chi magwe ram chen ngai peng juma khwa in him nak lak ding a arak chok ni glusochi an ka na I pathum an chi mai thal zun thum le shyam nam dang zong lak tia a plat army joint force in jumbo mai tu shine le ni achim thong hi kulali November ni nga Jiu sui mian lam pakwat luk a ngai peng juma khwa in him nak lao ding a arak chok mi du so thi po chu do khan nak shamkai pantha ni ra ko in an ka ha I du so thi pathum an chi chupin a MA16 zun hi G3 zun khat 5.56 kwan zale songlet le G3 kwan songlet song an lak tia thai si chulhan an kalton nak in kan bu na I kan ka ha cha a bit hu a pathum an chi hal sang tha zang zezat an si chu kan thai lo tia a Blood Army Joint Force in Jomvong Way to Shanleni Achim, Kadao Nachu MVP Revolution Force, Phoenix People Defense Force, Scorpion People Defense Force Play, Tangti Punhani and Galbimi Asi. Open Kadao Naga SAC Pasha Anchi, Sagairam Chen Chang Open Ralam Sialmi Le, Munkoi Pol to SAC Ral Shampol and Kathai, Ral Shang in Pasha Anchi Tia. PDF Samuya in Jomvong tu pakhatni achim thongni ko lali November ni li singswimia lam pakwatluk a chau peng chege in arak chokmi SS Kiral Shah Lalam Sialni a chokmi to chungmi bomjok falna an to tarha leo a bompwan ho in an ka na I falshang lei in palli an thi tia thei si bompwan ho in ka dau na adi hu a SS Kiral Shah ni shamwan shamni an ka na in Dau tham nak shem tai pu hiam tuar anum lau aluan chia November ni khat ni zong a chau peng tan nun da sidur a ngun khoi khol tu SSRL shampol chu dau tham nak shem tai pun ha ni lun ho in an ka na I fal ruk an chi minung pakhat ni hiama tuar tia PDF samoya in jombong wei tu pakhat ni achim Kadok naka atal mi dau tham nak shem tai tang chi pun ha chu People Defense Force samoya Youth Yugar Revolution Force Le, Shining Star Local Defense Force na an si. Peng kote panhi a SSC ni chunglai in shangan in kadau na antua I, gol chungmi pali anun na aliam, sagay ram chan pali peng ay makwa le, ale bongkwa a SSC ral shang ni, kadau na kumlaw in chunglai shangan pol in bong thak le kadau na antua ruang a, gol chungmi pali anun na aliam tia, sagay to chungmi na bong chan tu pu in, trombo ngay tu pakhat ni achim, thong ni kulali November ni nga, chu sui mian lam pathum le hlei nga tluk a SSRL shang ni ai ma khwa a kadau nak se han lo in kaltuk nak van long in boman thak cha a kumsom sari nu pakhat kumkul le kum nga nu pakhat le kumsom li pa pakhat an di lak to chungmi pathum nun na aliam I minung pangani hliam fa an tuar pia thai si chuban tuk thiam in November ni li ni zong a pale khopi SSRL shang ni shamngan an ka mi ruang a ale bong khwa pungki siang in a shangman kwan atla I poke na kachua cha a tol chungmi kumsom li pa pakhat nun na kaliam I pungki siang in a rok tia thai si Ita shi peng a ralam sialmi SSC an ka na I papua an chi baburam chem ni ta shi peng ome tu kwa a ralam sialmi SSC ral sham an ka na I Papua an chi tia nepido zariat pakhat battalion in Jombong way tu pakhat ni achim thong thi kulali November ni a sit down tiva ni chwalai hun a ummi yatit kwa a umhun kwar mi SSC ral sham zakhat leng ni ome tu kwa an lut mo leo a dau san nga shamtrai punha ni an ka nga tia thai si chuka dau nak chan chunga chun SSC ral sham ni shyam ngan shyam me le John in khute chung a ka dau nak an tua I kosak nak in pakhat a rok chupin a ralam sialmi SSC ral sham ni ka dau nak adi hu a khote an lut mo I to chung mi an tlai nga pin a
thil man sung an fial piak hna i chawliam in an kur tia thei si kadokna ka SSCral hrang lei in pakua an thi i minung hlei khat ni hliam an tuar kanma lei in ralka pathum ni hliam hma an tuar cha a nu lei kan pial that SSCral hrang pol chu khuchung a an lut i pol chung mi an sham hna an tlek hna pin a in chung a mi thil man sung zong an fial piak hna i chawliam in an kalpi tia nepi ro zariat pakhat battalion in Chongbo ngai tu pakhat ni chun achim ralam sial mi SSCral hrang pol chu yatit khwa a hun an khwar tia thei si Jin kan thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tu lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to piak cheu ding in kan in som ha